mama fatia ya venga ina tula ima o mai le senga luenga pose me tote fai na lo fatua ma le tali tonu mai lima afe o tangata na la tova ava ai e to lima mai e lua na la tofiwe ai le sene e fainga tai te ia o na fai so o se mana o na te sila mai lo si u fo ma lo wala au mai alongo mai o le nei o le whea ua ia au mai ua la tamai le temi o te alua tuai salambo malili umai o le tuai moli maui se anganga ma e tai mai e talia Yesu e avea mamatai to anga e ta talo mo e o vai ne i moa e le o ti te i ane wa tuai no la si u fo fonga lo o mala au mai tala inga le malo e fa ba wa lo matai so le malama sei fa along o mai so ye tote tao fia tu mai chi e o mai hey a pe o la to nei le ma o ta ro matai ale pe o to mai tote le sawa i ai oh mai oh mai oh mai oh mai
change. People of the world today are failing. All of us suffer ups and downs. You better think about it or you won't be around. What you need is a little bit of love, sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. It's time to make a change. We on the beat, we can do it. It's time to make a change. We on the beat, we can do it. It's time to make a change. We on the beat, we can do it. What is the world coming to?
speak, we can do it. What is the world going through? Seems like everyone is running from the truth. We gotta stand up and fight. Looking through the light, We the people, we can do it if we try. Yeah, I know we can do it. Somebody takes me, why do we have to go through it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. it's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. Well, it's time to make that change. People of the world today are failing. All of us live for ups and downs. You better think about it or you won't be around. What we need is a little bit of love. Sent by the one from heaven up above. Take it from me, it's simple and plain. This ain't no game, you know what I'm saying. I know we can do it. Somebody thinks me, why do we have to do it? It's just a test of our faith. We just live it day by day. I don't know what, don't know when, but it's coming back again. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. We are the people, we can do it. It's time to make a change. Ia, vi ia le atua i le nei fiafi. Ia o le au hoi pese nā le nisi foi o uso. Ia o lau i loa hoi i Samoa, ia mwise nei Amerika. Ia, vanga o le Christ Line. Le hoi pese mai kula. Le au uso lau paana. Ia o le ngō le pese. Ia, it's time to make that change. Ia, a vele nei taimi e whawhiroa i atua i le tātou Paul Kalama i le nea fiafi i a teritonu ia o le iwa le taimi whaatulanga ina. E amata ina i le tātou Paul Kalama ia le ua toi lua minute tā le iwa ia e le ise meo iai ia o tau loa na amata le tātou Paul Kalama. Ia o lea e mua o na avere vi inga mal whaptai i le atua. Ia i lona alofa mlona ngalei ia ua whapena o lo o tātou maua pēr le ola ma le mālosi. Ia i le aso ma le aso whaptai fo i le atua i lona puipoinga ia te oe ma i lungo awala te le vave tonu whanewhai ngā luenga. O mea tātou te wheo i solo ai. I le ngata i leo te tonu o tātou maota po tonu o tātou a inga. O lea ia e whawhetai i le atua. Ia i lona alofa malonga ngalei. Whawhetai fo i le atua o na o le nei awa noa tā ua. Ia ua tātou maua e whapena o na whaea i nā atua i le tātou Paul Kalama i lunga o le tātou te penga whai langi i le nei fiafi. Ia o le tātou Paul Kalama le pei o ni masani ai, ia stofu te tasi. Ia i le tūla iwa, ia o lau Paul Kalama. Ia tātou te whaasoa i fo i le upo le atua. Ia ma whaamalosi atua i fo i a te oi. Ia pea whai ua luka le nei vai aso. Ia o le au ngana tātou Paul Kalama e whapena o na whaasoa atu pe le upo le ri. Ina ia whapena o na whaamalosi i a te oi. Ia awalo wola au na i le atua. Ele ngata fo i leo le nei vai aso. Ia o lea, ia e whaatalofa atu ai le Paul Kalama o le Jesus is the answer i le nei fiafi. Ia i whioi o le tala lei,
I sunga I whawhengainga, ia mō tau whare tua, whawhetai tele lava I lo o tau nofo te talo, ai le ngātai leo o le su e ino le upo le atua, ia awa le launga ino o lona upo, ia I tangata, I ona tangata, ina ia whapena ona mauaa o lato wola whale nganga o lea whatalo whatua I le por kalama I la o tau sunga I whawhengainga ia mo tau whare tua ele ngātai lea o te whatalo whatu foi I sio whaiwhe au le nea fiafi le sunga I to ina ia wasale isa take o wasale isa take sorry pastor ile ne fia mari pale tua ia ile ngate leo le nofo yalo o mani tele le tua ia te o rua mal whanau ia whape nao na iei pere lofa mare anga le le tua ia fua ia tu pele ola mani marosi ia te o rua ne fiafi ia ele ngata ile ia ole au se e atu lo fa ta lo fa I au sin o se o ta tu atu o lo o sa la solo tu le manu fa o le nei korope ia o ta tu tama mo ta tu tina ma tu o lo tu I pele muli pang le tapo inga o ta tu fa nau mo to walo le usu wa I le tae au I fa inga wenga o fai le maumanga, tausi le a inga, ia e whaataro whatua ima, wha nui atu ele pōkalama ia te o tau, tātou ta māma, tātou tina matua ele newhiafi. Ia o lo tau tāpua, i le ngata fo I lea lo o tau te talo, ina ia talo sia pēa o whanau. O alo atu whaiwa o le tausi a inga, e ala inga ruenga, te tonu a inga, ia o tonu e kalisia, ia e whatalo whatua I le pōkalama o le tātou. Jesus is the answer broadcast I le neia fiafi. Ia e whatalo whatu foi I o tātou a inga uma, o tātou wō ia mapaanga o le tātou pōkalama I le neia fiafi. Whatalo whatu le tātou pōkalama o whai a singa lewa o le mele o pe e o lo la son fua ma la solulu la son fua solua ma la solulu e waiare o ma la skofi se kako mafuka e kako mo se kai me kako ke ka fa o I lunga kako polkala ma kako tala no ia ma tatou fa so ele upo le ali ia ele ia e fa malo fa tai le nei aso ia tali tonu fo ia o nisi ia o mai a fo I au mga luenga I nei aso ia o nisi fo ia o lo o whainga luenga pe ale ngate le alena o le foto a usu I ngā luenga ai le anga lei o le atua a whai o le nā foto e a mata I ngā luenga I le nei api ia pule alofa le atua ia pui ia te oe ia te oe le malosi e te ngalue I le nei pō I te tonu o whare whainga luenga ele o ngā le ngā te tonu whare whainga luenga ia whape I lungo a wala ia whape nao na pui le atua I le nei a fiafi I fi au mga luenga ia whai fo I o lewa e tau nuu I whale o e mana ia malo lava le umsai malo fo I fa pale malo fo I fa malo sinea so I fi au mga luenga ia ua tarito ia o le nei atu nuu e tātou te ia amu ia ele le ia sa moa ia pe le whainga luenga pe ia o lo moa e nofo fua ai fua ia I mea ai ul whatoanga ia o tātou nei atu nuu e tātou aua ia ale au noa mani ngā luenga ia e tātou te le mawhai o na tātou ia whai o le kokongi o le ranch kokongi o le pili o le wila kongi o le pe mingi o le ka awai kokongi o le mea ai whawhanga I le mangawa ia ale au ngoa la mani ngā luenga ia tātou te le tātou te le mawhai o na tātou nofo I le nei atu nuu e tātou te iai ia e whawhetai I le atua ia o ona whaamanuianga I te tonu o tātou a inga I whi au mga luenga le ngā te lea o mea o tātou maua e ala mai le whaamanuianga le atua I o lea ia
e whaataro whatua i le tātou por kalama i le nea fiafi i tātou pāanga masani o tātou ainga ia e mese o tātou o. Ia e vea foi le nei tū la po le nei foi taimi. Ia e toi e vātou i le anganga le anganga lofa ia e mese le pa mesenga ono le wana au pa ia le tua. Ia i seo mātou ainga. Ia o le nei foi tausanga. Ia ma le nei foi wai taimi o le nei tausanga. Wa ese foi e fau te tono le mātou ainga. Ia ono le wana au pa ia le tua. Ia ua ave na i o anti au wala uina i le tuanga wenga na i seo anti mai sa moa ia e ngata ia. Ia se mātou tina. E tasi alwa i aso e vai. E papitai le tua. Ia o mo ia ua o fai ilangi fo launga. Ia ai papitai le tua. Ia o lo o ai o wala awina. Ia o lo o tu mau pe i le tua. O le mitanga nga o lo lotu mo lo wanga nga. Ia e le leia le le wala au mai o le tua o lo e tu mau pe i le tua ma fai alo na fina ngalo. O le ia e wha amase tuai le nganga o le tua. Ia e sio tātou a inga. Inga sa ia mai whangsa ia ono le wala au pa ia le tua. Ia e sio mātou tina le ngata fo le si tātou tina matua ia sona fai. Ia e le whaia ni o tātou loto. Pule lava le tua o le tua na te au maia. Ia o le tua fo i na te pai sea o le. Ia whape nā ona tātou maua le on sai. Ia tātou maua le loto. Tātou whātua i le tua. Amen. Tātou whātua i le tua. Tātou maua i le whaamawhanwhananga mai i le tua. O tāna tusi amuia e whaanonoa wai whaamawhanawhana ina i la tau. O le ia e le whaamisia tuai. Ia i le neia fiafi. Tātou ainga le ngata i lea. Na i uso. Ia mai se to fine. Ia maritama. Ma seo mātou to ma. Ia e tātou maua pele. Tongsa. Ia. Ma tātou paul me whaftai le tua. Ia oa. Whai ilangi fo launga tina. Ia a olo unga lue pe a wale fina ngalo le tua. Ole. Ia ola umita mitanga na. Ia e whaftai e lai le tua. Ole. Ia manuia le tua i lung i te oe te mai mai se. Ia uso. Ia to fine le ngata i lea. Ia o alo fo i se o mātou enti ia son fai. Se o mātou to fine ia to wha. Ia to wha ia. Maua pe oile. Ora o. Iei pēr le mawhangwhananga le tua ia te oe. Iei mau pēr on sai ia. Ma le whapalpale le ngata i lea le to fine ia son fai le titi. Ia ma le uso fo ia pele ni e fiafi. Ia i tātou maua le on sai. Ia ma tātou whātua i le tua. Ia ma tātou wha moe i le tua. Amen. Ia te tono le nei vai tau ia ua le whai asina whai ngata. Ia e whai o le tau singa o tātou a inga. Ia a o mea fo i te tupu. Ia ai le leia leo o mai o nei mea. Ia ua ne i stress e se mawhau pe ia wha moe i le tua. Amen. Wha moe i le tua. Aua fo i le fusia. Amen. Aua le fusia. Whai ale mea ua e ma whaia o ne whaia. Wha lango i le tua. Ia e mau e whai ngō fia i mea uma. Ma e fo i sia venga. Amen. Ia ole. Ia mau e tātou a inga le un sai. Ia ma whapalpale. Ia ma le wha moe i le tua. Ia i le nea fiafi. Ia e a mele louwa ia so i le nea fiafi. Ia e tari tonu. Ia. O le neiva ia so. Tara mo ia. E fo ina i tofonga le neiva ia so sa valia. So o le mea mo ia. O le tele o lau au na malo ma losi lau au na i le atua. So le ma losi fo ina sau o ti apolo e sau e pingi o eso.
le tala mo mo o le nei mai aso e sa e fo ina I fa fita ulina ngia na ni solo yo o kafa I le ngi mai aso to fonga no o ai te ro fa fita I le tu ke lo le me o I lo ai ke lo le me o I lo ai wo umata u le tu se I fa matala tu a story ne pe ona o fai tu ya nga test fo ile la wala au ngai le tu ile nei vai aso ea e sai sa to titi ele tu anga ko titi ako se tasi fo io o uso fo ia sa whenga wenga le mele o te o ia o le uso le o longa wenga o le awe ki riwa ia meri ia o la unga wenga o le awe truck te kere e makwenga umai ko kongu le FedEx le warehouse le kasi o le mea o kupu wha akolu whai le mea le kākare ia o le mea e ke enter mai loko kongu e ke ose whawha maro whai koa e whenga le whaangalo pēte kakala e reke in order for you to go inside the yard whaarua lang whai le mea le ri le ia le hei whaakolu whai le mea le ri whai le mea siuso le ia o le lako ka malo pakalang ka avale au kaf nga whaapasi le o mākou ngā kule o mākou punga I laro o mākou follow mai si o ngā sunga ngai ko mākou e au ka long sunga ngai oso lalo mai truck ia na kupu mua ai le ko kupu longo lua ko le ko ro le mea muli e lang kolu la le ngā whai le bēso ngai mea langa ia ke roa mo o fa alongo akua o fa alongo akua o saurika ke roa ia nga ko kiki a o se ku langa mafakia le so ia e fa kai e le ko I o le e happen o fo ingale o ko back up fa ngale o ko ngofo mo ko ma fa wa ia nga wika le uso ia o kala foi kala foi ngani ele un kala vele foi ngale pe un kala foi ngale ka fa fefe ia e ke lo le me o o maka o ile ko onga o musu mo ma lo sere sa o le ngale ko a me on sa ko sa vari ko ia o li liu le ia walu ko ngolo chako ko ke no la me o ilo ai o maka o ile ko o so la ngonga fo ngale o fefe la o kala mo o fefe o fefe o ila ngonga fo ngale ya o I feel guilty I feel bad o feel bad la o fo ngale o kala ya o le vango o feel guilty o tinga o fo ngale o se o ngonga o fo ngale pe o ilo o se se do mo le ko kala mo ma ko I alu le ngā so le o kelo so o alis fako ese lunga lis ko ma ko I ka kalo I le ko le winga ro kala vai kai mi o wala I le lalang ma fai le me wo fainga le wo fai ko inga nga o kingo ke mi nga ele I ese mo le pe le loko fainga le loko le fia ma sa le ingi fa lo nga fa pe o anga ka mo kala fon kala inga nga ka pe ke ka ska nga fa o aere I ai nge o wharo ngonga wa pe winga ni wa pe wo I lo wo si se I lo mo le kua wa o wanga sala wo I lo wo wanga sala wo I lo wa winga le wo kala I e fai ko ale fa kanga inga I ti apolu o le mea nga wo I lo ai o ngai nga I lo ai ele ai e winga le wa wo I lo a kiri wo o lo au ngai le ali wa o maka o ai le li kala mo o le mea nga o ke loi o lo au ngai le li o kere o alu fa sapa lo I le li o kere I alu fa nga le alu ai le li nga le alu no pe ono fa ya tu le naso mo ko I esse au fa mo
wale wa fenga le wale isa wika wa ule ika ile kangaka le nga a le ali ile e pe wa uko ika ya ah wa uko ika ya wa ulo ai feo ai lo ngo ka kalo ai le ko ah usanga kupuli mele le wa uli po se me le lu ah anga ka kalo le fa ma alo e o mena kai mingi o le o ke su ele li ile o ke aru ku fa ko ese kare lo po awo ka kalo ele li e fa ma ngalo ah ia ai o le ka waru fo ni aso fiwe ka o kilo le uso le wo ule va ai ah e o ke alu fo inga le o ke fa ko ese i kala ka fa fefing fai ah e ia ele o ni kala fo inga le pala wale mang le o kala fo inga le kusa la fai la kala ala ke lo fo inga la pi ke fefing fai ngolo kala e ke o fefe la ile ile ala ke fefe ala ke fefe ile ko ah nga fai la kala e ko fai alo me nga po lo mo le ia kala ka fa fefe nga ia le ana e o ngai ko fonga nga ngo o ni va yeso ia ele nga ka fo ile ia o kong fo ia ma ko wa inga ah ia nga me ia o lo si le fie ile ko me uma a ole ko fonga nga ngo o ia ah o kako a kako pa u if we fail awange e fa pe awange e fa pe ki fa la ingolo ah a e ke pa ulo na e mangakula i ole lo fo mai lo le ko ya oi no ole au nganga i le ko e ke me kako ke pa u ai ah e ke me kako ke feo ai i lu mo le ko ai awane ingalo ia e loa fa to ese ma e fa to ese i le tua ma fa maun amen o le mele nan tupu ia wa mo ko i oso au fo mo ko i o fefe wa fa fa lis fa mangaro mo ko fa lis fa ko ese lunga lis fa ko ese le taimi na ola i le olang ma fai le olang ma ko i le ai mangi fa lunga fa pesa o ia ka ika onga onga fo i o le sai fa fo le sa fa nga inga ki apo le ise loko le lei ko kongo le loto nga le loto ika ma le loto fia kama ma mea fa penga a le o te sau e avela ta ola i leri ma te au na i leri a ho o la na o sisi e se fa longa o ia te o wa e iloa o e se i lumo le tua peila le mea no o ia te no o iloa o se i lumo le tua amen ai te lo e ile tala vo ile na le fai e tātou wa le fai ka ko ngang ka ko se fai lo kala ho ngani pe fai seisi pe ka o ku ia pa manga lo meni a inga ia o fa mali atu o mangu malu fa ki apo aua ne i mumulu ma se tala fa pe nai fa fo ia te oi amen o le taimi a tātou te fai e le tala na usa ngau e advertising ti apolo amen now e advertising ti apolo o manu malu ti apolo amen o le ale mea ua e se whatever happened to you ua e pa ua e fall no lo te talo ai le tua ma fatu ese fa ma walalo lo loto i le tua aua ne e avea ni upu pe ila le upu le fa pe ua manu malo no that's not right ya ki le ngami mika ki apolo ya ki le nga sau ki apolo pingi oi the more you say that le kaimi la e ke alu wa e koe whako ese i le kua ma koe whaua winga lo sa walinga mo le kua
I o koe fiafia fo inga sa o ki apolo koe pingi oi. Wale ngai lor ki apolo le ngai faia. You agree. You agree. Yang fai kar. Mang malo fo ki apolo. Awa. In the name of Jesus, I rebuke that. In the name of Jesus. Awa ni o tātou whatanga upuna. E sau I whafo o tātou suifong. If we fail, we fail. O le atua le tātou te au aunai, o le atua e marama lama. As long as e wa ai mai le atua, le atua, o e te talo atu marau lotu wha mawalaro, e te whato ese, o e loa o ese se. Amen. Aua ne I whata ngā le ti apolo, e whaalongo mai a te oe o whaini tala whapena. O le a fo isi e vesinga o e maroto o lu. Aua ne I whata ngā le ti apolo. Aua le whata ngā le ti apolo I sau te tono o lo ai. Amen. O a me o I o mawhawha. O a me e whengane e te iloa. E re o sa o e te iloa e wha le tono o ilo ai. Aua ne e tā rāwhi to ona. Close it, seal, kongi afi. Amen. O le kaimi e kako ke koe karaia I whaiko koanga. Ai me ke iloa. E ke iloa e māsangi nga e pa uai ma e vai vai. A lewa e sau whaaro kanga o e kapungia whaikoanga. Auangi e koe karaia. Amen. Once e koe karaia, koe whawhenka po I ngā koe whau aulau o la au aunga I lea kua. Whaingi mea whau mo le li. Whaingi mea whau o lau ainga. Amen. A vea oe matangata e whaataitai. A vea oe ta mā e whaataitai e tina. Mare whanau. A vai vai foi oe ta mā tina. Whaamarosi oe. Ai vai atu o vai vai le ta mā. Ese ale mea lai. Ngā inga I eile o ranga o tama. Ai nei oe tina te tamu whai e awelo a inga ma awelo to rua leri. Whai. Tuli vai pea oe tina I le tua. O lou tofi, o lou whaamalosi I lou to rua. O le tama o le ulu o le ainga a o oe tina I te whaamalosi. A e te wa ai atu la o tau whaawai vai tama. Whaamalosi. Te talo I le tua. Ai aua ne a vea oe mauru le ai. Ia wan mene I sole. Ka koukinga. O niso I ke miwaka. O mako wa e kupe ua koufia. Wha mali li atu. Wha mali atu. Whai meile tu spa ia. O ta mā e a vea mauru o le ai. O le ai. Wha mali atu tina. Ono sa. Ono sa I fo ia mionga ta mā e whai atu. Wa iso I mea ka kouka mā. Tore. Te kau wha amore mo kau wha ia masero. Ia e whenga le peifo I la. O peifo I o mā ua. O moro a inga. E te me si e lunga no uleo. E te me e tusi apole ale tato o la whaolainga. E a te me tato te sasi ai. E te me tato te misai. Le vāo le to le tamama tina. E ho vai a ngafi nga e ho a ma disagreement ma si ma a uma sho tolu. Ia. Ana uma ia. Pa mangalo pa tu ese ia. Se o fia I le atua ai me se urungali. Ai lo fa tu ese lisi ia lisi. Amen. O le ale mawalunga o si o le alu le leo le tama politina. Ia wa o mea ia te tupu tonu a inga le vāo tama tina. E te mi ese manatu. E te mi ese tonu. E fo te mi ese whaingo le running o le ai. E tupu a mea. E tupu a mea wa pe tonu ai. Ai awani ngā. Ia I loa whaato ese mwha mawalaro. O le mea na o te whawhetai e le tu. Ono le te leo no ni suinga. Ia te a.
Molo ai, molo to lu. Ona ua mai loa, ua ma mata i le tua. O mata i mata ua le ola i le tua le mele ue. Kusa ule ua fai ma fai keke. O ama fai unga fai, o a fo ingi fese sa inga fai, ua fai ma fai tete. Ona le ua mata i le tua. O le mata i le tua. O le amatanga ngā o le poto. Ia o le ia manu. Ia wha maro atu le tatou. Ere o amata, ere i o le teimi o le rei whaia tatou wha soa. Na te o tau wha peo o lo walu atu tatou wha soa. Le hei o le tatou. O le whamatala atu le mea na tupu. Ia, ile neiva yaso ia. Te a ua tari tonu foi. Ai foi na tofo ina hoi oi le neiva yaso a. Ke lo pe fia lo aku ko fonga wa ni va yaso i lo le bianga kupu ya o ya. Ya e pa kai le ku a faisa fei o le neiva yaso. Ya te talo i le tua i e lo fatu ese i le tua. Fatu ese ma le loto fa maoni wa e loa o ese se. Amen. Pe ono fa yatu. Sa o te talo i le tua wa o i loa wa o se se. Sa o te talo ma le fefe. Ia o le ala wo o me nias. Ia wo fiu e so isi uso. Wo fiu e so isi uso le wo o le vai. Ia a tonu e i se taimi au te vai. No. Na walu la i u. Au i le au fo i te maole manatuna ia o ai ala. A fai o oi o le tangata o le ali. A wai lo wai se se. Alu i fatu esi. A wale fia kama. Oi no. A i lo wai se se. Alu i fatu esi. A wale fia kama. E ore se i loa o le kama pe a fai wo e alu. O e alu i te fatu esi. O le nai loa i o oi o le tangata e toa lotu. O e le vaai ale le lei o lima. Ia a o e alu o no lo mata uma e fefe i le tua. E au ona e wha mangaro atu i lo uso. Ma e alu i te fatu esi. Nio lea ia a whaila no o ni pōpō ngā. Po ni toftofonga i le neiwa yaso ia te oe. Ia. Ia tātou i loa. Wha maua lalo tātou loto. Ia tātou i loa fo i whātou esi. Tātou whātou esi. Se o le fiafia i o le alia wa ai mei tātou te mawale o langa. Tātou te mawale anganga. Po le le me ita. O le melo le ita. E le anga le me whainga tā tele. E whainga tā tele o le melo le ita e maua mai a tātou. E o le melo lo walu i whātou esi. E whai a singa whainga tā o le melo le whātou esi. A wale memo. O le mele na tupu ia i le mele na whamtala. Ia, it's just a little area, se me te re. Ai o lai teimi e vesi e le wao, uso wao ai, o a inga, o mea, o whala potonga, o whaingale o i kumaro, o maro, o lai teimi e vesi e, o ngai ngā, o le test mo i anga o e pole me ke maka mo i le kua. O a fo i a kala ka kai fe mai ia ke oi. O a fo i winga ka kai fa ali mai ia ke oi ke fa longo kwa ko ia ru. Ko e le oso mai o anu fa fo fa. O le nga. E i loa ai. O oi o le koa. O oe o le koa pe ai e mo le loko mawalano. Ma le loko wha mangaru. O le ale ki ngā. O le ale ki ngā e o ia ki oi. A e alofa i la i le kua. O le kua. O le eke mawhau whaulo i le kua malanga au. Amaro wola. Au ngai le kua. O ngā i ngā e salofa umai mea uma ua. Waku umai ki ngā mea uma. O lea. O ngā olo alofa i lo wanganga i saolo wanganga i lo le pāwa. Awa o le ola au ngai le kua. E re o se mea whaingofia, you have to try.
You have to try your best. O le ola au ngā i le tua, ia matua i tau mawhai. Ia matua i tau mawhai. Ina whaia uma mea o le whina ngaro o le atua. Amen. O lea, yeah. A whailan tupu nā whaalawilawe a te oere nei vai aso ia, le uwhai atu tātou po kalama a lui whaatu ese i le atua. A uma ona e whaatu ese i le atua, ia ona e anula i e te whaatu ese tangata nā teitai, tangata nā na whai, na e whai eise mese se. Ane ngata i lea, wha mā ngalu, maua le rotu wha mā ngalu. Amen. E re ona le whaatu ese. Ia e loa fo i la wha mā ngalu. Ele me te lofa to e se te le lofa mangalo. E wa te le na tato wa. O tato e lofa to e se. E le lofa mangalo. E vo i se lofa manga. E ma kwa i le loa fako e seso. Ma kwa i mua o lo ngo o le ika i le loko. O le ma kwa i le aia ma se i loa fako e se. O lea. Ia e loa fako e se. Ia e loa fo i fa mangalo. Pei o Yesu ke wiso. O Yesu ke wiso la. Ya. Na fa mangalo Yesu ke wiso ka ko. Ya wa Yesu ke wiso ile iso na se. E mama Yesu ke wiso. O lona lofa ma lona nau ia tatou maua le ola. Ma tatou maua le manuia. O lea na fa mangalo Yesu ke wiso tatou. Lea no o ia Yesu ke wiso lungo sa tau. Ya ina ia mangalo tatou. Salo lea ia. Whaftai i le tua, ia i le neiwa i aso. Ia ua toe fia, toe tasi a, pe toe tasi a le aso, ia weekend, ia umafo i le neiwa i aso. Ia tātou paanga, ia mata o ero o mai moa mai le nei fiafi, pa mole mole, share le tātou por kalama, i longo le Facebook, ale ngata leo le tātou YouTube, pa mole mole subscribe before le kako YouTube, pa mole mole molo pa alo alo pauana o lau pe sosoani le tātou polkala. O lau kama subscribe le kako YouTube. Ia ma share le tātou YouTube wha mole mole. Ia ale ngā po i. Whai anga e kame te mai lungo le tātou YouTube. O lea ia. A whai e te o lo le YouTube. Ai whai o nā te matamata mai lunga le Facebook. Ia ngai alua to le information me te mawai nā i le tātou YouTube channel. Ia o le YouTube channel, ia o loo i ngoa le Jesus is the answer. Tātou YouTube channel. Ia le search, ia le ngā, ia ngai watu lunga le ngoa le emaili po le link ngai ke alo i le YouTube. E subscribe le tātou YouTube. Ia e whaftai a vele nei temi a watu e whaftai i le pokalama. I tātou a inga uma o wō, ia, mai e masani. Ia, sa subscribing le tātou YouTube. Whamanu e tele le atua i a te oe le ne fiafi. Wa tai tele lo o tau lango mai lunga a wale tātou por kalama. Ia ele ngā tai lea o tātou paanga i lunga Facebook. Wa tai tele whamanu ia le atua. Wa tai fo i le sharing o le tātou por kalama. Ia ole mea tau lia. Ia tātou o mai e tātou te tatara noa ma tātou whaasoa. Ia i le awhionga pa ia le tua. Ia o le nei por kalama, ia o le por kalama o le tala inga, o le suafa manu malo o Yesu ke viso. Amen. Ia a whai e te tari tonu ia Yesu ke viso. A whai fo e te tari tonu o na o Yesu le ala i le ola e whaawawau. A whai fo e te tari tonu. O Yesu o le alo pele o le atua. Ia o oe la le au ngā ni tātou pokalama. O le tātou pokalama is all about Jesus. Whatever is on the site, whatever, po le ane mea ngai ke mawhawhau, po le a fo isau tali tonunga i a Yesu po ai, ia e whamari atu. Ia, o le pokalama nei, pe ono whai atu, ua na o Yesu. Ua na o Yesu o le tatu. Amen. E pau ale na. A whai e te
ese sau tali tonunga pe ia o te whaamali atu. Te whaamali atu. O le nei poka la mo tau e tāla i atu le suafa manu malo Yesu ke viso. O le poka la mai tali tonu ia Yesu. O Yesu o le ali whaola. O Yesu fo ina maliu luna sa taro ina ia wha mangalo oi, wha mangalo au. Ia maua oi sa arotonga, maua fo e au sa arotonga. O Yesu fo ia. Wana o ia le ala i le ola e wha awa. Amen. Ia, o lea, ia. Wha mali atu. Ia, whai fo i ua te whiasau e. Whai ni, ia, e te wha mali atu. E fia sau fo i runga le tātou poka lama e te wha soa lo, e pe share lo muli mau. Le suinga e Yesu ke viso o lo oranga. Ia, e mwhai ana e so tai mai le tātou poka lama. E whai ana e pe so tai mai. Ia, e te whiasau lunga le tātou poka lama. Ia, e wha soa fo i mua. Mafo. Wai wha soa ma mori mau atu i leo langa sa e o ai. Ia, e au ngalo mori mau. Awane e manatu whatau wa ali suina e le tua o lo langa. E a whai e te loa o lo mori mau e wha manuia i se loto ma se anganga. Matu i natu i leli. Sau. Wha so tai mai ia. So tai mai ia. Ia. I longo le tātou pokalama. Ia o le numera na. Numera na o tua tua. Ia. E te so tai mai ia tia. Ia pia e fi sau lunga tātou pokalama. Ia e whai sau. Share lo mo le mau. I le au ngā fo. Ma le matau tia. Le suinga e le tua. Le mea whai e le tua. Ia te oe malo o langa. Amen. Ia e te tau hoila. Ona ta tara noa momo. Ia ai li au mai ia oi lunga le tātou pokalama. Ia e au ona whailoa tu ia oe le tūla pono. Nā te tūla pono pa o le rule o le tātou pokalama. Ia ai li e whainga le ina ia e nofo uta. Ia ai li suma i lunga le tātou pokalama. Peo no whai atu. Wana o Yesu. E moni mawina i lunga o pokalama. Au sisi ai mei tu atu sta tonunga po ni fina ia te whamari atu. Ia o te retaria. Ia te reo whai atu la o nisi tu langa. Ia o te whai atu ona o la uia lea tari tonunga. E te tau ia i tātou, we need to put our difference aside. Wa ese, matu ese o tātou, wa ese tātou manatu ese. E ia tātou focus ia Yesu ke wiso. Kuso le teimin nei, o le teimi o wala te tau ia tātou na tātou wha malosi. E tā la i fina ngalo o le tua. E ala ia Yesu ke wiso. Ona ua lata le teimi. O le teimi foi le nei o le alo le lalangi me le teimi nei le o le olanga. Ia ua makua i sawa sawa o kele mea fau a kako wā ai ei. Kele kula fongo fau a kako wā ai ei. Wa iei foi kula fongo wa ese e kongi skula fongo fau. Wa makanga le wa makanga kako wā ai mai. Wā ai i mea le sau tonu tuspa ia. Ai ke loa. O le warning nea mo kako kangaka keusiano. We mankua fo. Sause a o ngā laka ngā o pe ua. La laka sause makangi po se mafu e mua e alert me kako. E alert me kako i lungo ke phone. O sailingi. E wha i loa mai e ngofo saungi e mele la kupu. Ia e pei foi la i a kako kangaka keusiano. Leo wa tātou wa ai me e tutupu. Ia, o le whailonga na. O le whailo ilonga.
o le whaeloilo na o la lata le sau o sitiang. Ma le afio mai o Yesu ke visu. E avelo na au pa ia. O lea. Ia. A whai e te whisu mai ma tala me au runga tātou pōkalama. Ia e whisia sa umuri mau. Ia. Ia po sau wha soa ho i le tua. Le uporeri. Ia. Te lea le wanoa. So tai mai au tātou mo merana. Ia le ai. Ia. Ia le li. Ia. Pauna mea i tātou moa le loto ma le loto whealwhani ma le ola whealwhani. Ia wha maangaloa i leisi mi leisi. Ia wane awane i umane o langa e ke aluanga ke ika. Ia umakunge i o langa o anga ke ika. Ele le ro walu wha maangalo kanga mai whako ese kanga. Ia eri sauru wala awale atua ia te oe. Olea ia ma loa le omsai. Ia ele tele na wase wha matalanga ia au te tomu. Te mine ia ole a tato wōloa. Ile tato upa manosi. Ia o tato wha manosi fo ia ele uspa manosi tele. Ole ane mea watu mai le nganga pa ia ole atua. Ia sa nia e tato te wha manosi ele nei aso matoe wha aura ai o tato wa nganga keris a nganga wha lea nganga. Ia ile nefia fide upo le tua. Ia orna. Amen. Ia ai tato tele i o la. Le tato upa manosi. Ia le tato mua i le tue le tala. Ia ia ilona nganga pa ia. Sasuani me ilona nganga pa ia. Ile nefia fi. Ia ile tato wha soa. Vi ia o ele tua lo ma tau te ma. O le au sauni le li ie. Wha manosi i o tangata. Tara ia tu le suafa manu malo lau fio Yesu ke viso i le nea fiafi. Talo atu le mana lo wanganga pa ia i te wha uu ia te au i lau upu. Ina ia pa penaona alu atu lo upu ma le mana. Ina ia whaingofie o na talia i loto ma fina ngalo o utangata. O loo wha longo mai i le nea fiafi. Le li ie i awane i. Ia ise me sasi e whaalongo lau whanau. Ai ia whaalangolango atu le mana o lau fio le li ie. Ia e whaatanga le li ie upu. E te tau ona o tau tala ia. Ai ai ni upu le li ie e te loa e le tau. Awane i whaatanga. Ia le li ie whaamanuia i o tangata i le nea fiafi. E ala i lo lato whaalongo i lau upu. Ina ia maua se anganga fau mo lau fio. Ine nea fiafi. Umani nei whaasoa le li ie maua se o ola fau tu inatu ia te oe tama. Ia o le vi inga whaapo i atu lau fio. Le ata ma whaatai mea uma o na Yesu. Amen. Ia. Vi ia le tua. Ia te tonu ia o nai lunga le tātou Facebook ma le tātou YouTube. Ia le utala le tātou ia ma le tātou Tusi Faitau. Ia o le neia fiafi. Ia o le tātou whaasoa o le a mua mai lea i le tusi o lua Timoteo. A o lona tā upu e lua. Lua Timoteo a whai wai e lau tusi pa ia. A whai e rea. Ia. Mata mai pia. A lau Faitau ina. Ia mo na i o uso mo a inga o o paanga o le tātou. O lo whai ngā luenga i le neiwai taimi i lungo awala. Wha mole. Ave wha le lau tā vale. A o e te tanu i lau telefoni. A o ho ine e tom whai e te mata mai a te aua o lo ave lau lodi po lau ka vale. Tu ule le i la lo lau telefoni. Ngā lo wha longo mai lau e lau leo. I le nea fiafi ina ne i tupu si wha lave i lungo a wala. A i wha manu ia tele le tua i le nea fiafi. I lau wha longo. I lona upu le nea fiafi. Ia, mas wha malo si nea fiafi. Ia o le tātou whaasoa e maua mai le lua Timoteo. A lona mta upo e lua. A lona whai upo 15 ma le 16. Amen. Lua Timoteo
Lua Timoteo e lua. Aolona pai upu e suma lima ma suma leono. Ia aole a o Faitau ina atu mo mo le whasamo. Ia ona o Faitau ina atu le o le whapalangi. Ia mo le malamalama atiri. Anisi fo e le iloa le whasamoa. Ia lua Timoteo alona ta upo e lua pai upo e suma lima. Ia ma le suma leono. Suma lima. Ia e tau mawhai ina ia avea oe ma le ua fiafia mai ai le atua. O le whai ngā luenga e le aise mea e mai. Nā te tāla i tonu ina le upu moni. Suma leono. A ia e tau mamao ma upu wha le lalo langi. Ma le ao ngā. A wā e tupu a tili ai le a mio wha le mata. Amen. Te whaanonga mai, ni Whasamoa, whaipo suma lima. Ia e tau mawhai ina ia avea oe ma le ua fiafia mai i ai le atua. O le whai ngā ruenga e le aise mea e mai. Nā te tāla i tonu ina le upu moni. Suma leono. A ia e tau mamao ma upu wha le lalo langi. Ma le au ngā. A wā e tupu ai, e tupu a tili ai le a mio wha le mata. Whapalang i le NLT whapea. Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Avoid worthless, foolish talk that only lead to more godless behavior. Amen. Summa lima. Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Summa leono. Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. Amen. Ia le tua. Wa mai lo wola au na i le tua. Ua e fia pea i le tua. Ua ia te oe pea le oli male nau i le tua mai le taimi. Whātua e te lia ai le whaautang. Amen. Wa mai lo wola au na i le tua. Ua e fia pea i le tua. Ua ia te oe pea le oli male nau i le tua mai le taimi. Whātua e te lia ai whaotang. A whaapea o lo o tū mau pea. Ua e tū mau pea. I le tua malona whaotang. Ia bi ia le tua. Amen. Bi ia le tua. O le tatou au tū i le neia fiafi. Le tatou au tū le neia fiafi. Ia awa le tatou upa malosi. I le neia fiafi. Whapea. Ua fia mai ea le atua i a te oema. Ua fia mai ea le atua i a te oema. Pai mai le whai upa suma lima o le tātou tusi Faitau. Ia e tau mawhai ina ia avea oe. Ma le fia mai ai le atua. Amen. Pai mai le au tū o le tātou upa malosi le nea fiafi. Le tātou au uso, tātou ainga. O wō ma tātou ma le pāanga o le tātou polkalama. Pai mai le tātou au tū.
ua fiafia mai e atua ia te oe ma. Amen. Ua fiafia mai e le atua ia te oe ma uli nea fia. Tari tono le nei vai aso. O se vai aso Faitau. O aso fo e o nei vai aso. Mai la vai le aso na fua. Se pa ia le nei aso tofi. E iai ato ftofonga mpopo ngā sāpta. Sāpta ngā i mo oe ma. O le fai upo sulima. O le mānai ia pe a tātou ai to toa. Kusa o le tusi lea o pole apa po inga po le whaamanatu. Lea Paulo. Sa tusi nei Timoteo. Ma le kalesia. O le māngai o le mele. E re I fai mai le tusi a Timoteo. O ia Paulo. E whaapea. Ia o tau mawhai. O le fai mai manatua. O Timoteo. O le tausia le kalesia. Le taimi lea. Lea la tusi a tuai Paulo. O le amo ua le fai mai Paulo. Ia o tau. A le fai mai Paulo. Le fai mai ia Timoteo. Longo winga. Tasi a tangata. Le fai mai. Ia tau mawhai ina ia abea oi. O le ma le oi. O le e whatau ia te oi tangata to tasi. Oi e whatatau you. One person. Ma le ua fia mai ai le atua. E iei le mafuanga. E iei le mafuanga. There's a reason why this message or this saying of what Paul said to Timothy. Ona e loa le leia. It's not for everybody. Amen. A fo ia na ese umala ngona o tangata. Ese uma winga o tangata. Tusa la o le tala lea. Le fai upu lea. Tusa o le whatatau ia au. Ma oi lea. Tangata te o tasi. A fo ia ana abala au mai fo i lea tua. A o le taimi le wha masinonga lea tua. E tū te o tasi. E re alua o ma ave lok tō lua. E re tūa o I runga e whaia o ma sui. O lok tō lua ma lok whanau. I le taimi le wha masinonga lea tua. No. Tō tasi. Amen. Ai a o fo ina e talia Yesu e avea maua lii mau whahola. E le whapea a talia o Yesu ke viso o e le tama. O na sa uma e ana I o roto o rua marau whanau. No. One, tangata e to tasi. E ta tau ia te au o na talia Yesu. E te tau e lo to lua o na talia Yesu. E te tau e lo ua fine o na talia Yesu. E te tau ia te oe o na talia Yesu. To tasi. O le mafuanga fo I lea. E te le mawhai e ona e te lia Yesu. Tātou te mā, po tina. E te lia o Yesu, e whaingale e whai masui. O tau a inga, po ho wō. Po ai lava. No. Each person have to accept Jesus Christ as their Savior. And their Lord, their God.
E re avea au matanga, e re avea au. E whai mau sui. E te lia Yesu. E re ai. E alu o e te lia Yesu. E alu fo ia o e te lia Yesu. O le lai whai mai le whai upu lea. Mai ia e tau mawhai. Ia e tau mawhai ina e avea oe male. E fia mai ai le tua. Ro winga. O le tala noa uma mai a te oi. Tangata e tō tasi. E fo ina e, this is not for everybody. Because everybody have different attitude. Everybody have a different knowledge, different know poko mea uma papenga. Ese uma tangata. E tangata e tali ale le upo le tua. E ai foi tangata e le tali ale upo le tua. Amen. O longo wingara. O le fai mai le tātou tusi Faitau. Ia te oi. You. One person. You. And you. And you. Fe mei ia avea oe. Ia avea oe. Matangata e fia mai ai le tua. Don't be the problem. E kero. If you become a problem. O le ingosia i oe. Nau kala marimoni. O le ingosia i oe if you become a problem. Don't become a problem with another person. Amen. Ia avea oe matangata e fia mai ai le ali. O le fesiri. How? E ala i lo langa. O a mea le lei e te whaia. O a fo i mea le lei e te whaia i leisi tangata. O a fo i mea le lei e te whaia i le atua. O le nai fia mai i le atua i ate oi. Amen. Pe te kerisiano pe e te le kerisiano. Ai a le leila wa mio ma e whai mea le leima e alofa i tangata. E fia mai le atua i ate oi. Nau na mea mo ia. Pe tātou te ola au auna pe tātou au auna i le atua. Amen. If we do something that we're not supposed to do, e re fia mai le atua i ate oi. Even if you are Christian. Pe e te ola fo i le lalulang. A e whaia a tele na o me se me le anga te whai. E re fia mai le atua i ate oi. Amen. O mea umai tātou te whaia. Ia tātou whaia ia maua i le vi ingo le tua. Whatever we do it because you obey God, you love God. Amen. Ai aua ne I whaia just to do it. Amen. Ia avea oi a whai o tātou o tangata o whānaua le tua. Ia avea tātou ma le fia mai e le tua. Oi. Amen. Sa o le sunga le whawhia ngai. Live to please God. Amen. Thank you, Pastor. Ma ngai a kele le tala Pastor, kamera Pastor. Pastor Lassie. I awane o tātou tau mawhai. E please tangata. Amen. Whai e te fia e tau whai e ai mei tangata o oe tele mea ma oe o le tangata e tele lau fuai. O oe o tangata e te alofa le whiwhi au ma whai lea mea ma whai lea mea. E rea o ngā ngā mea ke whaia. Ngai ke whaia inga ia maua I lau vi inga. Ngai ke whaia inga ia wa ai aka ngaka.
Wa ai mai ka ngaka ia oi kala kusi. Ia wange I loa le me le lima kama ka un me le lima ngpa. Au wange I loa le anga vale me au foi le dia pu. Ali pest. Au wale I dia pu. Ia wale me mo. E risi ke me I lia koe le pu le se pu. Faia ma le loto ma walalo. Faia e fia mai e le tua. Amen. Whatever you do for God. I want to ngalo ya te oi. Oro o mai tau mai umai le tua me uma me le lei uma nai te faia. Mai e fia i le tua. E I te me tu oi le tua oi. I se mea sa le eiso mafofau o le atu oi le tua oi. O le mawalunga ma le mawalalo o lo loto. O lo au nei le tua. O le mawalalo o lo loto ma lo au nanga I le tua. O fua mai fo I la o lo wolanga. Ma manuia mai I lo wolanga. O le nai fa I loa ia te oi. O lo fia mai le tua ia te oi. Sometime, e ke ia o e wako kupu me le lei ia te oi. Out of nowhere. O wha manuianga ngā o le tua ia te oi. O le saine ngā. E wha ai loa atu ia te oi tangata keusiana. O lo fia mai le tua ia te oi. A la lai fai mai le tatou tusi. Te wha mawhaina le upuna. Ia e tau mawhai. Don't just do it, just to do it. Awane e whaapea e whai alose me le lei mō le atua le taimine. Na e whaapea la ia wa okay umamea. You please God. No. You have to please God every days of your life. As long as you still breathe in this world, in this earth, you have to please God every day of your life. O afo I me te manao e whai. Whaia, ona e te manao I a rofa mawhia mai le tua ia te oi. Awane e whaia. E re need for your oise approval mai tangata. Awane e whaia se mea ona le wa ai o le tangata. A whai e te alofa o I le tua. A whai e te wa ai atu pe e mata ngā pe manatu pata wa ai o le tangata. A e te loa e mau e le vi inga o le tua. To e tau le I ai le tua. To e mau e le vi inga le tua. Do it! Whai. Whai. Pe manatu pata wa ai o le tangata. A e te loa. E mau e le vi inga o le tua. Ma e tau le I ai le tua. Whai. Amen. Au auna pea oi le tua. Whai pea maleanganga ma ono loa lofa I le tua. It doesn't matter what people say. It doesn't matter what your family say. If you know you doing it for God, and you know from your heart, e te tari tonu wā o lo e whai ono le tua. That's all that matter. Anything else, don't worry about it. E sau wale atua tuu mai wha manuianga ia te oi. Amen. O a fo I whai inga tāma popo ngā leo langa. E o mai ia te oi. Ono sa. Tau ma whai pea. Tau ma whai pea o e te ora mo le tua. Tau ma whai pea I e ngā lua ina ia fia mai le tua ia te oi. Amen. Le tua ia te oi e ala ina. Commitment to, yes. Thank you, Pastor. Vi ia le tua. Whaafetai. Whaafetai le tua. Moni lawa. O lou tau tonga I le tua. O le sina me whatau nuu ia. Wa ni sina me
tele o tātou e tautou I le tua. Ai mo kwa le no action. O le no action a ka ko le mele ya. Ia ai vi ia le tua. Thank you, Pastor. Patai Pastor Lasti. Ia now to Faitau atu I le manatu. Ia so soni mai fo I le sunga le whengai. Ia whai malu tau ia te tātou. Mana tua lo commitment I le tua. Aua ne ingalo. Aua ne ingalo. Amen. Aua ne ingalo rau tautonga I le tua. Ia. O lea fo'i. Whaptai ia I le tua. O te whapetai fo'i I le tua. I la o tau tau sanga. O le mea mo ia. Pe o no whai atu. Ever since me and my wife, e whai le polkalama. E tai, o le maa ua le ngaluenga mo le tua. O le tala I atu, o le tala lei, ma wha maa nosi I o tātou tangata. E o fo I le kalisia le maa ua fo I le sunga to ina. Ia ua avea I tofi fo I maa ua. E whai ma tālai. Tangata tālai. Ia o le maa ngaluenga lea. O te whaptai le atua. O na o la o tau ta talo mo le tātou polkalama. Mo lokto o lua. Ia e ne ngata I lea. Ia o nisi o le uso. Ia tala lei lo I tutu ila. Whai masui I tutu ila. I lunga o tātou polkalama. Ona o le maa losi. Male nau nau. E whaasoa le upo. Matala ia tulfina ngalo o Yesu Kiriso e lunga o tātou polkalama. O le mea monia. It is not easy. It is not easy. E whaafitai la o tau talusanga. Lea e maa losi e pia lea nganga. Male loto. E sau. E whaonga. Le mea na tautoa I le atua. Male mea lofa le atua na whaali mai ia I maa ua. I lunga o le tātou. E whai le polkalama. E tāla I atu le fionga pa ia Yesu Kiriso. Ma tāla I atu Yesu Kiriso lunga o tātou polkalama. Amen. Pe ono whai atu le amatanga ina o nei polkalama sa ali amatanga ina ele I ua makanga o le tau whai. Sa hia la ngona fo ingale wa pe o le mama le wha pe o le ai o tangata wa pe o au tangata. How can I come and share the word of God? But I was, I was an alcoholic. I was doing the worldly stuff and now I'm, o meanga sa o ia tia. Tele fo I me sa ta ubalea I leo langa mahama. Me umai sa o mai tia. Ai te lo te whaafetai le tua. O te re I whaalongo. I whaalongonga ia ma mea sa ho o mai le mafo whao. Ia mau la ngonga. E sa o whaalongo pea I le tua. Le isi musunga le tua. Mai san. Ai whiwa ai o manu. Ai whiwa ai o i au whaamanu. Lau whaamanu yanga la avatu ia te oe marau ai. Whai le mea leo te whai atua. And here I am. Here I am. Sometimes I shock myself, believe it or not. Because o haoe leo skangaka e fiafia e kalangoe e whaingi me whapea. I don't have no experience. And I was, e se maho whau lea o sau whai. O le wala a winga fo I lea tua I le uolanga. O hao fo istangata e mai e sau ko I ngā me whapea. Ai keiro. Ke mga kuanga le mea ngā lui kau o I lau loko. I le kala le mako whaiwhi au ngā lua I lalo. Ke rongo po isi le fia le whaiwhi au I pastorless. Le sunga ia pasau inga. Ke lolang kala ia pa mai pawa. E le au ngā lou la vale I meo le lalang. Amen. E le au ngā lou la vale I mea lalang. A e sau e whaile ngā luenga lea lu. Ngā luenga lea li. Ke pala ai. From that, still stuck in my heart until now. Keiro. O mea langi anybody can do it.
if you're sifi, anybody can be a sifi. I mea lang. Peke fia po fia nganga ngai fasia. Anybody can do that. But God, le ngaluenga ne tua, it's not for everybody. Le winga ro kala. Ngalo kanga kai koa le loko e sau e whairifina ngalo le tua. Ngalo kanga kai koa le loko. E sau e whairifina ngalo le tua. Le winga ro kala. O le ngaluenga le tua. E sau e whai. Kele i o a u le a sau ia ohi. Kele i o mea la sa ngai mo e. O ngai ngai loa i oe koa. Peke mawhaia. O nga e ke kee. Ma e o ngo sai. I kala ka ngaka malewa ainga ka ngaka. Malewa ai whakawaa ka ngaka ia ke oe. Olea. Ole vi inga e wha i le tua. Because it was God. Amen. Fai a vea oe ma le ua fia mai ai le tua. And don't be a problem. Aua ne I whaia oe ma Faitau. A ia whai oe ma tangata ua fia mai ai le tua. Amen. E ao ngalo muli mau. E ao ngalo po ila muli mau. A tonu. A iese tasi o loo mai moa mai le neia fiafi. A whai ua e mata mai le neia fiafi. A ole nā e te ora pe I le ola. A lo e te mawhai. Try your best to come back to God. Whakuanga ia ki oe le uso po tōpini. You have to try harder and pray harder. Maanga pongi le tua. Whaalango I le tua. Awane e whaalango se tangata. Awane e whaalongo lava se tangata. Ave lo oe tangata I le tua. A e alu ona o le tangata. Amen. E le umi fo ia e te wheo. A e alu a oe I lumo le tua. Alu a oe ave lo wola I le tua. O le nā fo I e te longa ina I le moni o le anganga pa ia. Le pa I mai o Yesu ke viso ia te oe. Ma toi su ia o lo wo langa ma avea oe ma tangata fou I lumo o le tua. Amen. E te tauona avea tātou tangata kevisiano e avea a tātou o I loa le tua. O tātou wola mo le tua. O tātou whaia le fina ngalo le tua. Awane e whaia ni me fia mai tangata ia te oe. No, which is good. Ye loa wha alo alo. Nisi nā me fia I tangata ia oe. I lo o ke lo oe. Just tangata e alu ieri. E o ai tangata o le. O tangata o lo o hola pe le o langa nei ma whaile tu inanga. E wha alo ia te oe. E te loa a una wha manuia le tua I lo ola. O le whea ale me e te savali foi. E loa e tangata o laulangi o oe o tangata o le tua. Mai wha alo atu fo I tanga. Po le ale tau wa leo lo o langa sai e. Po le ale tele o me se ma mea le anga sa e whaia. A ona to e sau e ave lo wola I le tua ma tu ina atu lo wola I le tua ma avea o ma tangata fo. E whaangalo manamia. E wa ai lo tangata e wa ai a te oe ni masani tau tapau. E le wa ai atu le sui mai o lo wola. E keiro. They will respect you. Not because of you. It's because of God. Because you are a son of God. No one and no one else will mess with you. Amen.
o le atua e pui I lona whanau. Amen. O leo, ia tātou whaia se mea fau I lo uolanga, moro uolanga. Amen. Awane ngaru, e te tupu awha le tonu I o tātou uolanga. E te me tātou te pā uai, e te me tātou te wha vai ai. Ai awane ngaru, o le atua o lo tātou au nei o le atua alofa. O le atua e tu awanoa. O le atua e Babylona alofa. E wha te ringese lona tō sā. Amen. A tātou mawhawhau le tangata na ieile alofa o le atua. Ma fiafia ai le atua. I tono tuspai. O le tangata nei o Saulo. Saulo le tupu mua Israel. Ia o tātou whaalongo Saulo tangata na tō fia I le atua. Na fia I ai le atua. Na iai fo I ai le anganga o le atua. Ia Saulo. Amen. Ia, o tātou I loa le tala o Saulo le amatanga. Ia. Tusa o Saulo na wala wina I le atua. E na te lawe ina maia Israelu mai lima o Filistia. So God told Samuel about this time tomorrow. O I le tala na a whaina lea na sau le Samuelu e mo Samuel se tato astu o mo le mo Samuelu alo na ta upo iwa. Mo le Saulo alo na ta upo oi mo le Samuel. Sorry. Pe upo iwa. Ia alo na pe upo suma lima. Ia se yo o le suma fitu. Ia, whai mai. Le taimi lea o Saulo no taimi le kusa le mea le whai po suma lima e tau le suma fitu. So taimi lea na palawina I le tua. Ia, pēna mana o I le tua e vea Saulo. Ia, ma tai pa leader a Israelu. Taimi lea, na sau whai po suma lima. Whai mai. Na tau atu e le lii I te linga o Samuelu. I le aso na tua oi ma le na alu atu. Ai Saulo, ua whapea suma leono. E whape nei le I tu aso a tae au. O te awina atu ai I a te oe le tangata. Mai le nuu o Peniamina. E te whaau I a te ia. E whai ma lii o lo nuu o Israel. Na te whaaola foi I lo nuu na I lima o Filistia. A wā ua owa ai atu I lo nuu. Ina ua o mai I a te au la te walanga. Kusa o le taimine, o le ua whai atu le atua I a Samuel. O le aso nei, o te tu ina atua I le tangata. I a te oe. O le tangata na o le a whai. Matupu po o tai. E lawe ina mai le nuu o Israelu mai lima o Filistia. Nā lai sau e le whai upo sun marfitu. O mai, ua I loa mai e Saulo Samuelu. O na tau atu ai lea e lea li I a te whaauta. O le tangata le nāna o whai atu ai I a te oi. E pule o ia I lo nuu. Ua so o atu Saulo I a Samuelu. I te tonu o le whai te toa. Ua whai atu ai. Se I e whaasino mai I a te au po o whele whale o tangata wā ai. Saulo mali sud mali iwa e whape mai. Ua tali mai Samuelu I a Saulo.
ua whaapea mai. Hoa u nei le tangata wā ai. Mō mua e ia uruma. I le mea maurunga. Tātou te ai ma o lua i le aso nei. A tae au, o te tui nā tuai i a te oe. E te ana. Ina o tau atu i a te oe mea uma o i loto. Whai upo losfuru. A o au a sini. Na i loa o le pō toru le nei. Aua e te manatu iai. A wā ua maua. E lo ua ia te ai. Ea le mana o uma o Israel. E le ua ia te oi ea. Ma le a inga uma o lotama. Amen. Tusa o sau. O sau lo sa ia ile nganga o le tua. Sa avea ma. O wha manui a ile tua. Aisea. Fia ia ile tua. E te me wala a wina e le tua oi. E whaia lona ngā nuenga ma lona whinanga. Ma ave oi. I se mea e te le mawhawhau wina. Ma e te le manatu o le a tuu ai o e le tua ma wha e a ina ai o e le tua. Amen. A e whaia a le leilo o ranga ma e au na wha maoni i le tua ma whaia le whina ngalo le tua. A o ana wha manuia mai le tua i a te oi. Ma fia mai le tua i a te oi. E ala i lau wha maoni ma lau ngā nuenga. E te wha maoni i le tua. E tu ua oi le tua, tu umatila mai a oi lunga. E ave le tua oe i le mea e te loa. E le ai ma sau lama. Ma e tō fia fo e le tua oe e whai mauru o ngā ruenga, po o e kālesia, po o mafutanga, o nu. Sa le ai sau manatu e whae ai nei oe le tua. Amen. O le anganga fia nā i le ola au na i le tua. Ma whaia le fina ngalo le tua ma le wha maoni. O lea. O lo sau niuni e te lia ma. Wha manu yanga e tele. O le ali ningi mai e le tua i lunga i ate oi. Tua ai a saulo. A vea saulo ma tupu mua i sala elu na te. E awa fo me orka ngaka e maua lunga. Orka ngaka e maua lunga kui ka ngaka umaru. E whai ole a maua lunga orka ngaka. E koe whai mai koe au lili. Pei oa. Amen. Ke loa. A whai o oi orka ngaka o lea ku. E whai ori wha amangu i o lea kua i ake oi i meo le tino. Ma lea nganga. A olo au le lei fu i la i am kau kima. Amen. E tere o whai atu la o le meau a e sau i le atlea. O le tangata e ola au na i le atua. O le tangata e piko siri o na au le lei. Ia e tari tonu atu ai me. Amen. Le tala mo. Ia wale mea o le tala le. Ele i eise fina ngalo po se e loa e saulo. O le mea o le a avea o ia e whai ma tupu po o le leader. O Israel. He don't have no idea what le men tupu. Ele i ai ma se fina ngalo a whainga le saulo. O le mea o le a wara awina e le atua saulo. E whai ma tupu po le leader. A le sau e iri whai upo e losfun matasi. Ina ua o maona wha matala atu e Samuelu i a saulo. O i a saulo. Le mea o le atupu o le a la tau a ai wha atasi lunga le maunga. Ia ma le a singi ngansu le ua maua. Ma o oifo o lo o ni e tangata Israelu o e le taimini. Pai atua i lo maritala. Whai mai.
le fai upo e los futa so mai ona tali atu ai le o saulo ua whapea e le o au ea le sa peniamina o le itua ainga au pito i titio i Israel o loo a inga foi ua tō pito ona whaatau waa i a inga o le itua ainga o peniamina o le ale mea e te whetalai mai ai upu whapena ia te. Wa e waaira, o te ato wa ai. Ho o na wha manuia le atua ia te oe. E le waai le atua po le lai titi, po le toa tele, po le tele o tupe, pe o le aini o tupe, pe te mativa, pe te mauoa, pe te angasala, pe te whaorainga, ho o ana saule wha manuianga malwala wina o le atua i lowo langa. E le ai masesi ne mawhai o na tau fia. Amen. Le fai mai e sau. E le o au ea le sa peniamina. O le itua ai ngau pito i titi o Israel. Peniamina. The youngest son of Israel. A le ora mai sau. O le la ave matupu. Le la whao ngā matupu. La whai matupu. A o ngā ia le tangata la titi mai au. I le wha ngaunga se fulu malerua. Amen. Se va i le matango fie pe a e au auna i le tua. Se va i le matango fie pe a fia mai le tua i a te oe malo au auna malo wola. Ma le wha mau. E re va i le tua i lau whatua. E re va i le tua i le tele o mea o e mau. Pe o le ai ni me te mau. A wha manui a le tua i a te oe. E sau al wha manui a ngā le tua. Amen. Kero. O le maanga i e wha pārang. Le raka ko o wha pārang. Se e iloa i le maanga ia. Ma e whaanongo ina i le maanga ia. O le tangata e tofi e le atua. Ma ua iai e wha manuianga le atua. Pe ono o whai atu. E re vaai, e re whatau vaale vaai e le atua i atu. E tu sare vaai e le atua le tangata motiva ma le tangata tele tupi. Amen. E tu sa fwere vaai e le atua le tangata angasala ma le tangata i le angasala. Na o le atua ina te whaia mea uma. O le atua fo. E pō le ale atua i lona plan. A whao ngā ina e le atua tangata angasala e whai ma whai au le taimine. E whaia i le atua. O le whina ngalo ana o le atua. Mai a sui a le atua leo lango tangata e sui. A loto i a le atua e happen. E le ai a masese mwhai on tau fia. Le taimi e sau e le whina ngalo ma le whamunianga le atua i atu e. Pei polu su kaswe mai Saul answer. I belong to the tribe of Benjamin. It is the smallest tribe in the nation of Israel. And my family belong to the smallest clan in that tribe. So why do you speak like this to me? Ma quite confused. Ako maro sailo. E me aku sailo. O aku sailo. O le la ai ma markangaka o le aku i rungo le maunga. Me le i whakawhai kaurang. Mai re ai hoi kangaka nungu se i longa wa umau whapa ia. Me ai. Whakwa ai. Le rai whai aku i mai hoi. Ma Samuel, su mai lau sunga. Su mai lau sunga i mua. A le lau sawali aku kua. Wha mua. Su aku lau. Kero, whina ngā. Lisi ngā wha mangianga e le tua. E le teimi wha mua e le tua. Le uwha i atu tangata o le tua. Susu I wholo sunga. Mua I whoi rumu. Mua I whoi rumu. A le lau wholo aku i au kua.
God is good, E le taimi pe ono fai atu. O na fia mai le atua ia te oe. Ia, te wa ai mea, e wa ai wha manuianga le atua o le a wha pupula ai maka o le tō tele. Amen. Mai le fai mai. Mai, is the smallest tribe. O koa ai rei e. Piki mea le a kua kangaka. Le kangaka mai le a inga. Whakawha le a inga. E whai o le kangaka o le a inga o sauo. Ngora mai le ngafa o penyami. Ala fui mai o longa a inga. O le a inga piko sili o ngalai kiki le i kongo le. O le clan a penyami. A se i mai a le kua. Kero. E kai me se i mea le kua kangaka ngai whakawha ai lo wai. E le kai me whaanga ke wai e whapupula e le kua maka ka kongi mo le leo lokwa maurunga. Ma le wa ai a lalo i tangata. Ma le wa ai whatau wa ai tangata. E le teimi whapupula e le tua oe. Se i mai a le tangata e whatau wa ai lau wa ai. Ma le tangata ngai te wa ai a lalo e. Mai a whapasi oe. E ku'u iau luma. Ku kongu ai iau luma. E whaamaka i lau sunganga. Be wa ai sulua ko ai ngā Israel. Li whangaunga sulua. Tangaua Israel. O le wi i a Benjamin. Ai se i me whakanga kai whai e kau e whai ma leader. Ma pe whai ma tupo Israel. O le kanga kai lai kike a ronga a ingai kongole ko ai ngā le aingo Benjamin. Au mai a ko ui runga i. E wha koe ko a kele sulua. Whangau ma whangau ma whangau ma whangau. O le au sulua i. O tatou wā aira i e wha mangianga le tu. Le ne fiafi. Ia a vea oe. Ma le ua fia mai ai le atua. Te whaalong. Ia e tau mawhai. Meaning, try harder, try your best. Ia matua e tau mawhai ma rou loto atoa. Ma rou anganga atoa. Ma rou wora atoa. E avea oe ma le ua fia mai ai le atua. Amen. Ia ole tātou whaasole nai ni ne fiafi. Vi ia le atua. Ia e mawae. E mawae e le fina ngalo le atua. I le nei a fiafi li tātou ufa maalosi. Whaafetai le atua i lona whaamanuianga. Ia te oe ma. Whaafetai le atua i lona upu le ne fiafi. Ia vea tātou. Ia vea tātou. Matangata e fia mai ai le atua. Peo no whai atu. O nai whai mai oi. E reo whai mai as. A winga kau as. Ro winga o tātou uma. A nai whai mai oi. Tangata e tō tasi. A wai. E tofu ari tangata malona ngalue i le atua. Amen. E le wha mai lo ngalue i a te au. E le wha kusa lo ngalue i le akua i lau ngalue. Le ai e ngalue ar kangaka. Whai ar kangaka ia. Le mea e fia mai ai le atua. O rou au nga i le atua. Wana o oe ama le atua. O la uora fo i mo le atua. Ma la o wanga i le atua. Na o au ama le atua. Amen. O le mea lea. Ia oe ma. Ia tau mawhai. Ia a vea oe. A vea au. A vea lo uso. A vea lo tofa fine. A vea lo tama. A vea lo tina. A vea o tatou wau. A vea o tatou a inga. Ma le fia mai ai le tua. Amen. Ia o le tatou whaasoa le nai le ne fiafi. Mai uso, eke waki brother, don't worry uso.
Our program will always be here. Awa te pole uso, lo manatua tu pe o i tarsanga. O lo ye al tato po kalama. If you missed our program, a whai wa ese wa sau wa uma tato po kalama. E ma whai aina e toi usun, ma e toi alu, e toi mata mata mai. So it's okay if you don't make it on our program. Give me a live ako. Ya wa ke pole. E mawhai aina e tue alu e tue mata mata. Pea e misia, pea e misi le tātou po kalama. Pe ono whai atu ia. O le tātou po kalama ia. O le fina ngalo o le atua. O le tala ina o le swapa manu malo Yesu Kiriso. Amen. Pe e te awai, pe e te le awai, pe e te misi hoi. You always have a chance. E koe alu, e koe maka maka. So awe ke pole uso. Tari tono na po i te pisi fi au mga nuenga. Ia awale tau singa o tātou a inga. E whamanuia te lere tua ia te oi uso awe te pole. Ia vi ia le tua ia o le tātou ufa soa le nā po le tātou wha mālosi le nā i le nefiafi. Ia e whai malu tau ia te oi. I le neiva yasu a. Ia po o te wha mālosi e fo i lo roto. Pe a whai ua ini whaapita uri ia po ni tofotofonga fo i. Ia sa tutupu le neiva yasu. Ia au le ua iei le tatou wha malosi nefiafi. Ia e wha malosi ia te oi mau. Ia a wā le tatou sa valinga wha le angang. A wā hoi le tatou wola au auna i le atua. Olea ia. Ia wha manuia tele lava le atua. Ia te o tau le nefiafi. Ia o ke ua malo. Ia malo al malanga manguia le uso. Ia pe ono whai atu o te pole uso. Ia papena ona e le anga leima le alofa o le atua. Ia te oi. Ia male ainga ma le whanau. Ia o le tātou polkalama le nā le nea fiafi. Ia whamole mole a wane i ngalo. Share le tātou polkalama. Ia le ngata i lea. Ia subscribe le kātou YouTube i le nea fiafi. Malo whaalualu lava. Ia o lea ia o lea wha uma le tātou wha soa. Ia i se talo. Ia o le wha uma lea le tātou polkalama. Bi ia o le atua lo mātou tamaa. Whaapetai I lo petalai mai I o mātou tangata. Whaapetai I lo upu whaamanosi I o mātou tangata o mātou o langa. Ina ia whapena ona tue mātou mākau whauai. Ma whapena ona tue whaamanosia I o mātou loto. E au nā atu ia te oi tamaa I le nefiafi. Lea li ie whaapetai I lo upu whauina. Whamanuia I se loto. Ia masia nganga I le nefiafi. Ia I lau upu le ie sa whapena ona whawholoina. Ia maua ia ngalue le nganga. Pa ia o lau pia I o lato loto mo lato fina ngana. I le nefiafi. O lea whaapetai tamaa, whaapetai lo upu. Po I le vi inga ma whaapetai ia te oi tamaa. O ne Isu. Amen. Ia vi ia le tua. Ia ke waki se I umale tātou pokalama na o wili asura ia whamulmone. Ia olea ia whamanuia tele lava le atua le nei le nei wau toi aso wale ia weekend lo tātou wau. Ia le toi aso le nei wai aso olea ia whamanuia tele lava le atua. Ia awane ingaro na share tātou pokalama whamulmone I longa le tātou YouTube ma le Facebook. Subscribe le tātou YouTube le nei ia ma whamanuia tule atua. Ia o le tātou polkalama I le aso tonai. Awane ingalo tātou polkalama I le aso tonai nei whamulmone. Ia whapena po ina ma awai ma le sunga ia tala le aso tonai le tātou polkalama. Le teima masani le tūlai ono I le afiafi. Ia pea o toi le ola ma le manosi. Ia I le fina ngalo. Ma le alofa o le atua o lea. Ia I whamanuia tele le atua I le nea fiafi. Ia I le anga leima le pupuinga o le atua. Ia o tātou saunia te tātou te tō whāma mano lo I le nea fiafi. Ia manuia fo I whi au mga luenga o le neipo. Ia o nisi fo I o tātou a ingo. Ia o uso tō pine. Ia o lo ngā lulue le nea fiafi.
ia whamanu e tele le tua ia te o tau i whiau mga ruenga ua e te pēle malosi ia malanga puipuinga a o tau whia ngai whiau mga ruenga o lea le tātou pol kalama le nā ia o le nei taimi ia e te whaafitai ma mole atua i le whaatalofa ma le whaamalo ia i le pāse o le mātou pol kalama ia le tofine ia fina le sa tau ai mai le amatanga le tātou a pol kalama ia o le pāse le nā o le mātou pol kalama ia e whamanui atu le atua i whaatalofa atu ia i whaatofa atu le nei afiafi ia le pāse le tātou pāse ia fina love you we miss you we see you Sunday amen ia o le tātou pol kalama le nā i le nei afiafi whamanui e tele le atua i le nei afiafi ia i au mga luenga ia le ngate le ia o malolongo nei afiafi ono Yesu amen. Jesus is the answer for the world today. But from there's no